Denge gel, denge Kurdistan'ı. جنابان دانشان رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجا ایرو 20 سبات 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لا آمده ده امنو چند سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی رو برای وزیر عدالت گوت اگر جبو چونه ایمرالی سرلدن ورکرن ام دستوری بدن وزیر عدالت دولت ترکیه ماستونچ بریا جوینا کوما AKP یال مجلس برسدا پرسن روزنامه‌وانا تکیداری پرسا لسر هفدی تنا شانده ادم پارتیا بری راپور وزیر عدالت یلماستونچ واگوت شانده ایمرالی ادم پارتی بریا نه دو جران لگراوا ایمرالی هفدی تن به اوجالان رکرن اگر سرلدان که نو بکرن ام بنرخینن او دستوری بدن کمانو به تارن تشرینه به جوشه که مزن هاته پیشوازی کرن گله با کروشات سوریه جهشت چلوه بارمانجا پشکریه برخودانا بنداوا تشرینه نوبت دیگره چالاکیال بنداوا تشرینه که ده روژا خواه چلوسیه مینده دو کما جوالاتین قامشلو تربیسی آموده و تلحمیسی پیک دهات نوبت دور گرتن کما که جوالاتین چلاخا گرگلگی دیرک و تلکو چره پیک دهات جچارده سباته و دنوبت دبو و دو و گریان گل قامشلوی کوم بو کو جبو نوبت بنداوا تشنه و گریا به دروشمه گووند او تلیان پیشوازی کرن شروانه یه پیجه بشنگ جیا یک جی شروانه کو دنیا بنداوا برخودان دجه دیگریه جیا ج کامران را آخوی گود حتی کو گل لپشتا مبه و برخودان ما سرکفتی به ام سوزدارن گلی خوانه او حتی گلیا داوی او ببین او باوریا گل برخودن راستا بالابو سمع هم بدر كنا ام برخل راستا برزور زحمتي ام در ما در باسكر اما حيانا رجكي قتنا كت نجمه انه ام بنضاف خبر دن ام تجمن رابي هيريان فلان رغم جو ام بو سمع بدر كي برخد ذاتا جريمه جيت بشتي ما ام جيت بشتي وان دقرن يعني راستا ام هيزي خا وبوريا خذاتا ايش قال لي خاد قرن يعني ابو سمه ام بهدوره ذاتا قال لي ما نوبتي بنضاف دقري ام جودر كي بارزواني في اركيما برخدانيه قال لي ماجد هيرجو تكنيك تجمع بمباراني وازطا بلا درخه يعني راستا او قال لي ما اوقص بريندار بونا اوقص ذاتا هناك جوانجي شهيد كتن اما اصلا برخدانيه وباوريان وبمناشكي حيا داوي انا برخو بدل روجكي ويولي ذاتا بنداوي ماجي ذاتا تزغار حيا انا ذاتا قال لي ما مبتني خداهش ماجي ام قال لي خبتني وانا يعني حيا داوي ام باوري تزن هبدو ام هيز تزن هبدو حيا انا ام بقال لي خويا هيز دقرن ام فلسفيري برتيجي هيز دقرن لتلحمسي جبو شهيدان مراسما گرتی هات دارخسن اندام هیزن اولکاریه هندور خلیل العمر دبستونه کانون 2024 اندل من بچه شاد دولت ترکادا گیر کرده شهید بو دو جگرسی قرابالغ جنازه شهید خلیل العمر برن گورستانا شهیدان اتلحمسي جفرماندارن هیزن اولکاریه هندور قصر التلفه آخوی گود شهیدان جبو پاراسنا هبون ولاتی ما جانی خو فدا کرن بسایوان امن ولاتی خو آزاد دیجین جره بر مجلسا کنگرهستار اتلحمسي معاویه الحدیجی آخوی و برخودانا شروانان سلاح کر جفرماندارن قصده ین تلحمسي سردار احمد جی و آخوی ام زاروکن و آخینه ام بدل و جان خاکا خو و خو د پاریزن بردل شده به بلا به عمل همبری دجمن داگر کر و چتیل پاراملیتر تکوشینه بکن پشت آخافتنان وسقین شهیدان هات خواندن و راده استعمال با تاوی هات کرن ifade girtina pencu çar kesandı ben çavande devam dike pişti beriya rali persona serdozgere komare İstanbul'e de hecde isbat edeli dici hedeki operasyon hat despekirin. Dercama
Avêtina ser malan de 5 û 4 welatî hatin minçavkirin. Di nava kesên hatine minçavkirin de rojnamevan, hunermend û sendîkavan jî hene. İfade 5 û 4 kesên Müdüriyeta Polîsaniya İstanbulê jî dewam dike. Derbarê dosyayê 5 û 4 kesan de biryara veşartî hatiye dayîn û destûr nadin ku kesên di minçavan de bi parêzerên xwe jî hevdîtire bike. Zextên Devleta Dagirkeriyên ser rojnamavan dewam dikin û çêgihanê beriya ajansa nûçeyan Adîhayê Cengiz Oğlak û Belmakaya ji ber ku di sala 2012 de li Cizîrê dîmenê çalakiyekê kolanan girtin hatibû minçavkirin. Piştî karûbarên li navên de polîsan bi dawî bû ew sevkî dadgehê hate kirin. Hevserokê Hêdekê Alî Kenanoğlu got pêvajo û polîtikên zextê di zik hev de nameşe. Alî Kenanoğlu diyarkir ku desthilatdarî bi operasyonên dibin navê Hêdekê de dixwaze zextê li ser muxalefeta civakî bike û got her du bi hev re nameşe ya wê pêvajo bê qedandin yan jî wê zext bêne qedandin. Operasyonê de jî Hêdekê hatê destpêkirin lê sosyalîst aktivîst ekolojîst rojnamavan siyasetmadir hunermend jî hatine minçavkirin. Di nava 5 û 2 kesan de gelek mirov hene ku ti alaqeya wan bi Hêdekerê nîne. Ez zext ji alî desthilatdariyê ve wekî amûrekê bêdengkirina muxalefeta civakî tê bikaranîn. Kenanoğlu daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Desthilatdarî dixwaze li hevkirina bajêr ya CHP û Dem Partiyê ya ji bo hilweşandinên herêmê kirmîze bike. Armanca vê jî ew bû ku muxalefetê bi temamî pêdeng bikin, ev nayê qebûlkirin. Yan divê hevdîtin bêne bidawîkirin yan jî operasyon bêne qedandin. Hem hevdîtin bi İmraliyê re bêkirin hem li vî alî şarêdarî bêne desteserkirin û operasyona muxalefetê bêne kirmîzekirin nabe. Ev yek li dî jî daxwaza aştî û demokrasiyê ye. Derbarê Serokê Tusajê Orhan Turan de lêpirsîna destpêkirin. Piştî lêpirsîna ku derbarê Serokê Konseya Bilind a Şêwirê ya Tusiyat a Ömer Aras de hatiye destpêkirin derbarê Serokê Tusiyatê Orhan Turan de jî bi heman suçdariyê lêpirsîna vekirin. Ji bo girtina îfadeyê Turan birin Adliyê İstanbulê ser dozgerê îddiakir ku Orhan Turan daxaftina li lijliya giştiya Tusiyatê de gotinên ku bandor li ser darazê dike û aştiya raya giştî xerakiriye û divê were da rizandin. Hêjayî gotineyek û beriya Turan û Aras bibin Adliyê Erdoğan di koma partiya xwe de axivî wiha got. Hûnê di Tirkiyeyê nû de heddê xwe bizanibin. Hamasê got em amade ne ku rehîneyên mayî di qonaxa duyemîn de berdin. Piştî agiribesta di navbera İsraîl û Hamasê de di 19 Çilê de hate îlan kirin, di qonaxa yekemîn de di berdela berdana girtiyên Filîstînî de rehîne kom bi kom radestî İsraîl hatin kirin. Tê payên ku qonaxa duyemîn di duduya darê de dest pê bike, nîqaş û bazara li ser mercan jî dewam dike. Serokê Hamasê Tahir Elnûnû got divê mercên qonaxa duyemîn agiribesta ku tê payên şer bi teqesî bi dawî bibe û hemû rehîne bên berdan. Wezîrê Karê Derve İsraîlê Gideon Sarar jî got ku hevdîtin wê hefteyê dest pê bikin. Eger qonaxa duyemîn wekê ku tê plankirin birêve biçe, di qonaxa sêmîn û dawî de wê jinû ve avakirina Xezayê bibe mijar. Li Amêdê berfbariye îro di danê sibehê de li ciyên bilind ê Amêdê û navên de bajêr berfbariye. Berfa ku piştî baranê dest bi barînê kir, bi teybe jî bandoreke neyînî li ser welatiyên bê amadekariyên derketin dervekir. Li hin cîhan bandoreke neyînî li ser trafîkê jî kir. Belê godan jê menûçeyên serî bi pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.